Na nonda wata ki City Veni Raturala and a radio Mbulando Wata, San Francisco. Me kochi kenda watabai. Tangia mano na be ulu watu na masi isalei. Enta kinda wakitiko kina na singale wenda indai. E ngau na mai viti sa siwene tini kanduana 5 miniti e ke Santa Rosa e ngau na watangori. Sivi toka na vana miniti e nonda ngau na ngo sabe bia ngau na suka ni lakadaka. E enda sa tika butiko e nonda we mga maruta ki e na singale wenda indai. Singale butiko ni bukalulu e viti. Kabitiko ni Singatu City. En nonda ngau nango Santa Rosa ni bula benak ninda sandau bagambula en da bagambula ki bura en da bagambula tiko mai Santa Rosa kina nonda be sanetini ka ba mai viti bina ka lebu na rongo tiko mai Australia Mount Isa ke mundo na rongo tiko mai Darwin and Northern Territory mai Australia ke menina tiko mai Serene mai Queensland ke menina tiko yani Victoria na wanu enda betoka kina na korturanga ke Australia mai Canberra bula bina ka Francese bula bina ka Telangana na kanda ni sase matiko mai ena be bononi lakadaka na kena bulau ke munina vito se kitiko ina lori ke ina motoka ena be tolo ni ngau ni sala au sanga ito rarawa na bono sa tiko kino timo di turanga na ngau ngo Jim Turanga sa kele na lori
Timutoranga sa taratanga wabo kiti ko ngango. Sa boli takina lori, sa boli na vale, sa boli talembangan ng bisnis. Era sa buka rorongo tiko mayan na singal lebu en dainday. Tapo kami na pinakakina po lebu bay kemuni. Kemuni nanda po kota na bay balen ng bulan do bula binaka may kalambu housing. Sanga suti mani kalambu housing sar na de bungas road o bungang bauta na matabu vale nei Basilio Vanoda. Bula binaka princess ka bo rongo tiko mai na singal lebu en dainday. Tapi kinta ba kitiko yani na bay bono ni takataka tiko ni bay ngarabi tamba takataka ni bisa na matai walu ke mendora takataka na bono ni bay bungang donu tak. Pinaka bo lebu sar. Ke muni na sabi sa yandra artu sana bo rongo len go takataka na ilaw ni no sen loli na dorobo ni nukulo may ngau tiko ngango Santa Rosa sa bo rongo le tiko yani takataka na bay so yandra na kabian dainday na non ngau de Santa Rosa and radio bulan dua bata San Francisco kauti kenda batamay. Dedication, Suba, original, Andy, sing for them lady. Nilongu na mata ni singa, eba kadiri lolo mandina, taraliliva may namuaira, ni marahutu na tomba koya, koroturanga au may seretaka, na banua endoro iraramba, au baka na mata yani kibuale na nungu banua, au dai suba, na banua ususunikina. Singa talenga, kena tamata eranda umanarau, mata bina ka eranga iserau, mata tilo saka imara mambale, ya butambo amasera kakayane, no muya sana na koro turanga, na nungu suba. Super embrace, tropical the love you know she can't contain. Her sweet sunny lips and the super wave skin. Brighter are her days and her night to bring the place. Beautifully people, different colors and races. Smile all around and your front upside down. Taking at the cover, super city where you're bound. Deep enemy out and life for super can be found. Ia pena boleh puna panu era susungi kine so era bukan nanu era singan dai nenta boro rongo ne radio bulan dua bata San Francisco ni kauti kenda bata mai Jonathan ni koro Ernayandra nakai Ernayandra bula pena boleh puna pengarabi pena boleh puna taka aule tamaya
Se waniolo lume tarana dola sa lolo matueti wana nabu unanraki viti da umaka urongo de neba katalenga kina kata tokana singa na mataka ni kuwa mai suba nraki vinaka mai na nonda banua nagari da mandani tukutuku ni nraki sembula tiko na ibu aroni zangi kaukaua ka kadi bagi tiko na noa se senga kada ngai raida ni da saya zoba tiko ya ni nangauna ni rongo tukutuku na numa talenga na tukutuku ne una isi mati wai mai na tamadagadakan ni ovisa mula alipate tangin dungu ni bula penaga matagali penaga bogalebu ilolo matuani en na bala ni bola ni matani tu e korobo district office e korobo tailebu do bula penaka penaga bogalebu na bengarabi junior en mana bula penaka boarong saratiku en ngoi waturu na kelo na noa algo tukumani tukutuku mai nai malabau na kelo bia bonua be kani be bola katinonga bula penaka junior nama labe timba te suba wanga labe timba le suba pinaga bogalebu na bengarabi pinaga bogalebu na seba tiko mai na singalebu indai en dua na turangango ilaitia tamaimbeka o tinga rawi mai ndona noni tuku boga peritania bolanga mai ndona ya tuos I'm going back in about a week kalungata ni lago lesu sebenga na bono ni lesu tiko kina te kalungata leitia tubakawa letia tubakawa angonga na tinikali mabundi place ipein bekaya ita umbati housing se na bai wakau ia sabona ni bina tu ani andilitia bina gabole buna bina no mitiko mai simeli bina gabole simeli ndengei ngona bonwa ni paini anambo tudola bina ngai kereme moni na numitu na bengarabi ni na numi boka tau wata na bengarabi kedenga ena ala bani zaka mai na nonda banu mai biti ndau maka tunan raki pinaga bole bunang garabi tabi ena tiko ni teipa ini mai nambo na boka bina pinaga bole smeli pinaga bole bun na tiko ena nursery na nambo Pine Station mai nambo nan ronga ilaitia empty mate mbula binaka pinaga bole bun sama tiko mai o nei maboa mai na maka mai nandi o Karalaini na kei Losebati Dilia Cindy Langi Abigail Naudikata o tuna ke andi mere mai o Kalandi New Zealandi Raiza e sa boka mbula tiko ngaki bura en radio mbulan dua bata e San Francisco en Singalebu indai kauti kenda watamai
E senga dina ni kara rawa na dhaka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O kenda to na senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kanda o dren na tutu beto seaki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nung ni boli-boli. Rawa sara. We tartarngayani na taliboni diwan 21 saivarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni boli-boli ena kenangona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan 21 saivarua. Erto ngarap talangan kenalay waka suburi ani nanomu yaya mai na nonderto stoa kina nomu mate ni katumba. Dendram beka nangwala ni kibalilo tena buku ni oso pakadadaka. Sen drakin beka na tos nimbula. Kuo ni lenga sinui gawa. Nana maki mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rungo vina vima manione na kabini buku lulu bei kemundo e California. Vima mani duwa na singilewu ni lotu lewu bei kemundo e viti. And a radio bulando vata San Francisco. Me kauti kanda vata mai. JJ's Food Shack. E tigo kena na kankana boga biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doito na bundi nan dalo sa tapioca. Na kankana boga malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kaya tigo talaga na nono specials and lomo ni madawa. Daw tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kay na bungatale. Gora na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Kaya talaga rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sa ni Kinavato. Giritirito sana Kinavitu, Saiba Vitu, Tolo Dio Tolo, Dundu, Limon. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na nonda wata kay City Beni Raturala. Ngambeto kau bakasarawa na lamani korowa katu. Mamani banua ya thaisa wana moniro ngota. Bakairobau bakandangabau bakairoba moniro ngota.
Dorang orang leka-leka ngon tanang kai warorong tale tunga bene tala lal Muhammad na mira mana kon beren jini lo tu esele viti ke rutuma kabuka zamani na mazo sauti mai suba na koruturanga. Ni mula binaka na wakanda junior ratu mula binaka mula re wakano ni binaka tuka na bengarabi mai baulebu na nona ibolango. Sabo anu ini binaka toka ni na bengarabi na bono Amerika ngonga e koronganga mbau tailebu. Na lebu junior ratu ngoen dua mai barani se dona ada barani se Joella Escada Evangelista mai Tahiti French Polynesia ni bula binaka rai kene karuambek mai Tahiti en bulango ya wa binaka buka lebu daran tapi sama titu ni bura ni tapokam bula en radio bulan dua bata nemani ramasei dola matagali gora kai tuna tiko mai kei tau barbecue tiko ngango e Sacramento na kelo inia kei tema ata kei ngei wati oti na songo ni tailebu ia kadi bakitiko na madao sauti na nomudo songo na mua ni madao sauti ortu na turanga na marama ni tailebu mereke na mua ni madao sangima vinaka boka lebu akanisi boka lolo masuraki junior ratu umbula sandono boka binaka na bina numiti ko mai baulebu binaka bolebu ke salaniata andikawa ni bula maleka na ita ni bula binaka ngai na numiti ko ngani na ina muninga mena numiti ko ene salaniata andikawa na singalebu endai dana boka rongo talenga na itukutuku na tambadada ni visa ke na itukutuku eso na loma di bima mani au enda boka rau bapada ya ningo mela kia zoba na lima na kaloko se na tini karua na kaloko me dana ngai rongo itukutuku kina na nonda vanua binaka boka lebu sala andikawa ke rana maramanasi boka dengu ebiti binaka boka lebu ke na bura binaka boka lebu kau ni na maramanasi ni taka tiko pinaka boka lebu na sema tiko mai na beibono ani indua bata tiko mai kina ke salaniata di kawana no mi kemuni tiko nasi boka dengu se taka tiko no muni bota talenga boka langau ngai na singa lebu endai
Me voliam back in do nungu life insurance policy? Laka kira ni tōtane ka tinu kabitu ni okostita na 2022 o sangir taka sarabiri ni tauna. Kabi nga ya kira maga tu nga ya sala ko mana check. Sengat tali ni biara, sengat sarangan ni biara palilai. In time saranga mai. So ang tali wala ka tala tunda wala. Kuwertongko. O sahalo ko dengo pamilaksa. Iyo, o ya sarangana buna, e rau sara, sa tiko na pepa se senga, bula vinaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa e ambaki roa tina policy. Text mai kina wasa e walu van dua, tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai, o ya na wasa e walu van dua, tolu walu lima. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw manday na Orange Lounge. Maleka. Gurasan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy, simbang bakaw. Gay way dala tu kinambat. Koe serengan gori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ni baga singalebu, kita sana gali baga kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu sa baga kabi, e baraw tayo ito baga manggo sanggay totokan na buno ni kana. May namenda to with unity, kena baga singalebu sa baga kabi, may baka na baga sakera, na sui, ikatabu teke, roro baga lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamang ni Divine Group of Companies. Dola na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolo dua, Orange Street, Santa Rosa. Dendram beka nang wala ni kibal ni lote na buko ni oso-oso pakadadaka. Sendrak-ndrak kita beka na itos-tos nimbula, kuha ni lenga sinuing gawa-gawa. Nana magi-mai kina programo waro taki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Roge na bima manione na kabini bugu lulu bei Kemando e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e biti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanta wata mai. Nanonda wata-wata kay sitiweni raturala. Tapos rongomanda en ay matay ni wasawasa ni tuku may venay talatala Lal Mohammed. The lost. Kenda na ibagatawa ang gosa tal may weekenda. Lestel may na boss ni kalong ketuko na banggo chisu. Kendo na ibagatawa nga. Leba manda na diwa sang mulkadi o lebang karamay nandua. Saya alichi. Elebu tu nandua chigungo. Abalit kenda via kaulo tu chigo pertania ke na bonotan taleso. Ebina kangor. O kaya manda nga mendalang ngayon nito ni Banggori na wekan din sinrauchi. Amale ka nan renre. Sinraut na kochu. Sinrauchi nga. I lost image in our church today. We are not going out, my friends. Then we cry. Salele iman ito. Ramgo, wili. Our census has gone down. The Methodist Church. May beda 200,000. Ngono kila chuga 200,000. Angge lutu cumai sangge bisang ko 192,000. Tamani. Ala ko ibe. Kaya pangangan tu na ser ni boleh mo anggo Nai vakatara more than no. Sin more than no. More than no. Gevadab. Si piera sesetu. Abuna Wesley indo na ruana abula south. Aunque buena uchunga. Nada na serle bungo ne bakatawa modeno na sipiera. Sese nonge tu da gendo senga taltala. Ora sipiera modeno ne bakatawa sese tu. Sakandi na be kaya Asese nga ne bakatawa sa modero na sip. Dabi sotang man nangani serengo. Amen. Yo emeni na boleh bona tal anda ngai rongo tal en duan na itaki mai na Boscoviti en duan na ngau na emuri ni ta bo rongo ti ko na radio ambulan dua bata San Francisco di County Canada bata.
to i sere na kanda mai na sowa na tamadagadaga ni o visa na sere nei wame wanga ni sanini na ilangalanga ni sere ngo ambulia o rokini taba na andau ni wakatangi kileilevu en matai walu ni nanda vanua mula bina kasala ni ata andikawa bina walevu sa bina walevu na sama tiko mai wata ke rake dena no muni toka ni maramanasi wakadengu e biti ke burabura ke ira erabi toko ni tiko mai na singalevu ni kua stino tokona mai o kalandi New Zealandi bula benaka sti tiko mai New Zealandi bula benaka na koroturanga ke Australia Fiji runway bula benaka mai Santa Rosa California Jay binaka bugalebu stare bula tiko mai na kandango mai na Sarawanga ele kutu embua kaya mai ni rongo re na be ser makawa ia binaka bugalebu na sema tiko mai bugalebu na nomu ni i tali tagatiko tapi kau ni rongo vai na singalebu endai dau magatunan raki me bia bakatele tungakina na be kain dangarabikina sabe nada siwa timbau wanga bula bina katau ita toka na bingarabi ya bukan ini bina katale tungani bukan ini bina katukani ya bina ka AJ bina ka bugalebu bina ka bugalebu ya santa bukan bulat mandanga be warakasi sa dengo sa lenga ya na buno tasini tu da butakina na kandango warakasi mai bisese ya bina ka bugalebu na sangam tu mai na kandango AJ anda bonua ni borong tu mai kina laila da kauni valu loloma mena tu tokalau bina ka bugalebu na bengarabi bina wale telenga torika tinai bina wale ka borong tu mana tu kuka re kabiti ko ni singa tu siti mai keri nuitaki min dau magati ona kenan raki ngau na viti sabo tini ka diona miniti me tini ka ruana kalokan dranga rongo tukutuku ena tini ka ruwa bata kene tukutuku nin raki
so enda sa senga sarangan nikila na dapat menda baka talau taka buka sing leu taka siapa kaya kapitak ne ka koni lo malenga sa tipin dono munua erau ni buka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matangali kaka na tipina me baka na karitoa waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dala na toa na kokonda baingani kena gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai baka loka tabioka kena coleslaw surua tatni kailangan ko na kena pie ng bani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa California erau sarangan no direct message virtual giringa kina bitu sai bitu tolo dio tolo dondo limono se onga wale sarangan ali tomiku mena no mota ena dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa California erau talangan ni rutoli dilibata kan ne kemu katalo washing lebu sa wanga kabi ya mai Santa Rosa Kinavato JJ's Food Shack Santa Rosa California. Me volia back in dono life insurance policy? Nakakil na ito tayo katil kabito ni Agostita na 2022 o sagir ta kasarabiri ni tauna kabi nga ya kila maga nga ya sala ko mana check sengat tali ni pera sengat sarangan ni pera palilay in time sarangan mai so ang kali wara ka tala tunda wara ko bertunggo o sala ko bengo pamilaksa Iyo, o yasar ngana buna, rau sarra, sa tiko na pepa se senga, bula binaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma mena claim na lomni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa yambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu dua, tolu walu lima ena kena ituku matai lalai. O ya na wasa eva walu dua, tolu walu lima. Dendram beka nang wala ni kibal ni lo tero buku ni oso pakadadaka. Sendra kita beka na tos nimbula, ko ni lenga sinui gawa. Nana maki mai kina programu warotaki, mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu benua. Rua gana bima manione na kabini buku lulu bei kemando e California, bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemando e biti, and a radio bulando wata San Francisco me kauti kanda wata mai. Binaka wakalewu nandau sema tikumai. Binaka wakalewu nandau aseti ko nanonda tu wata na radio bulando wata San Francisco me kauti kanda wata mai. And the sabo like sarnia dawayani na walu sangabulu na undolo na kende wili ni matabu vale na radio bulando wata. Ia e wili sar me wakatoto watataki kina kende wili na ngwane tauke and ovea say pura. Do na like, do na share, subscribe talaga Mike na Radio Bulando Vata and na YouTube. Radio Bulando Vata San Francisco, Mekoti Kenda Batamay.
Buoni lo maina bua ke apa ko kingura mate na italanoa ni vanua ni veion balabu bula bula Aotearoa mai New Zealand di mula bina Castino ni abakarong tiku mai o kalandi re bakarong talitingu menga mai o nani mai Christchurch singalebu endai nonda ngauna ngo anda be mga maruta tiko da waraka na itukutuku na nonda banua kena be sai borobora na liu tiko mai na itukutuku ke na ibakaro na ibakasala me na tamadadaga ni obisa ke una isi mate wai mula bena ka laila da kauni valu mai na tu tokalau bina kabagalebu na bengara bina kabagalebu na sema mai ke no di koro ni valu warongo saratiko mai ngo i Queensland da salande mai New Zealand ngole sarakina tu tokalau na ngole sarango ki Queensland mai Australia bina kabagalebu do mula bina ka mai Darwin do na sema tiko mai na singalebu ndenda bina kabagalebu na warongo tiko mai do waraka tiko ni tukutuku na nonda banua ke na bia sai burubura na lima na kaloko na ngauna ngoa Santa Rosa ka vakakina na ngauna mai viti na tini karua na kaloko na singalebu ndai radio bulan dua vata San Francisco ni kauti kenta vatamai.
kami dana kolo sabea ana uto. Isa ain dai there. Oi koula ni ngauna bo kei tabua. Nda bukarorongo mantango kina tabadagagan yo visa kei na itavi nei una isi mate wai. Dona kisi ke to alingarava. E to la dorvor to kambatan dona baini buaka to ba mate ana buaka. Kadi to kaya no to keni buaka. Kem do kilangor no buaka. Chico lo iku sin ke bonongo. Kem do kilani dal la kanto da kaba chico lo sin lewa. Saka di bena kisi. So me bena kisi o sin kilan o asen tu be ona list no to kisi. Kango kaber to boys mai. Do kilani dal. Si anke to sin dala. Ke la ko lo mai andur na mate maramani lewa. O sa babinaka ko no reso mo ko no milaulo maleto ko na ron to da bali le minute to. Tukuna na kandina. Awasin nama kana kartuale ka eloma. Sandu romatai. Ba madala ta kana da mando ba mate ki na buak. E una luben tui. Nongu tutu na tui ni bonongo. Au le wana buaka au le wai koea. O koea sini kai bonongo ko ba wa chinga miki. La kona kena karua. Ba madala ta kana da bos ba mate ki na buak. Ka ko nongu ratu e ngone be no na ratu ko e bosautia. E ona kai bonongo e ulewa. Anga ya no kena katolu. Sasi kena leni wa bosa babinaka kwani to bosombo. Ka koyo no kunana na nganenra no ratu. Oya ubasutura ngai korongo. Kena balmbale ana ka ke de utara e warindu era no bosakina. Na lawa e didi ngano na didi. Law is law. Ni taraba ka taon do ne ndone yaya se ni nomu. Rachachi tu kinongona lubenda. Offense of theft takes and carries away without the owner's consent 9 to 15 years imprisonment. Ito na kina bekenda to ya na singo ya na ito yang ga itaw be tui. Be liu ni abusa. Maleta ni aware ni babu lider to ke o turanga mo baka turanga. Turanga oren tugu ni koya, oren to ka. Turanga e marro na tamata bulangi e marro na yau ni banua. Na babu bulia ya na non do dono ngone me baka bulidi baka do dono. En rauti ko nandono ni ngone e senga ni ndua na no nandono e tui kia o ko me lawai ko bate ko ya o ko ni dhuri na matamaten ko rivuli align his hundreds of rights to the 100 school rules ni dhuri lo mani koro align taka na no nandono kina lawa ni koro ni dhuru ki bali lotu align taka no nandono kina lawa ni lotu ya berarti ko ana kena tuba de so le de kakina e anga menda boka bulidi boka binaka na lubenda tu na lawa boka panua tu talenga na lawa ni matani tu te boka binaka boka lebo na tambata ni visa na tuku e boka sabu ituku mai na singa lebo indai rato wa kambata na bani waka rato boka metena waka taro mai na keni tokei ngai tuku ni mai ni sanga ni lewa ye na tiko na waka Poka buri bakasa matiko weekend anda boka ni binaka ni ra yang atiko na lubenda na siriki ni bulingo mena ngarabi tiko kina e sona itabianga na bulile soni na teitei e sona daka yang se sasama ki e vale se tautumba ra yang tiko kina na lubenda en ngauna ni boka dangi ndondonu e tiko ngo me rawa ni boka batukana kina e sona ka inda sasangataka boka matabu vale me rawa en nonda banua ka rawa talenga na nonda bei matabu vale se koro na singale wenda indai inda boka rongo tiko mai e anga tiko kina na bei boka sala iso kina bei tataunaki na bei tambana boka matani tu satini karua na kaloko na tukutuku ena nonda banua mai viti e rau satambaka endua na bindinati na mboseado mai viti ke na matani tu Amerike membaleta na bagayangata ni tawada se mali walala na beitoso ki adana na Open Sky Agreement me bagataraikina na beitoso ki mali walala na matani tu erua mai Amerike ki viti ka lesu taleani i tukutuku ka muriama na bindina tingo ya ka kina na prime minister ka minister talengani be kani banuatani Siti Veni Rambuka ni bindina tingo binak
na non da banu ambaleta ni ndola bayani na mali walala ni be buka ki menda do ni kine merke karao ni rea do talenga mai ki na non da bulangi sarbono mai merke merabuka pondon donu saramai na banu ertiko kina kibiti kalesu taleani kaya talenga na prime minister ni bendina tiongo en rao ni buka na mbula bailabo ke na non da bewekani ke na matani tu Amerike. Kana prime minister ni sanarawa kina non da wangabuka na Fiji Airways me buka yani wangandondonu na isaurawa rawa sarra era via toso yani ki Amerike se le sumai na tanrua ni bonue rua kana vina katalenga ambaleta ni senga ni kele tale na duana bonua sabakan dondonu ngamai Amerike kibiti ka rambuka ni bendina tiongo en o kakina na non da veito sa kitiko ka senga ni brai ala na wili ni pasindia era toso mais era toso yani bakakina na kako vakau kin na be bonua erua na be roro ni wangabuka mai mereke kibiti me rabuka takiani na non da wanga ni mali walala bukari takatalenga ni nabukango na yado I Dallas ka lesu talemai na tekabu na bulo December na embakingango December na ikatini ni singa so talenga na be indinati sa sainitaki na buku ni Starlink oko na kenda isema ki Vanuatani bukari takimai ni bungasar na be indinati sa ya do tikongo na non da banua membaleta na sala ni baka tukutuku kanda be sematikina na Starlink na mona liba mai na rayawa sa sema saratiko ya ningo mena mosi en dona korro mena mosi sa sema sarani bugandondonu na Starlink me rawa ni be sematikina ke na be sai buruburu so kanda sanga ninda urawa ni be taratara liu ka bunga baka undolu na itau ke eviti ke kenda na lewe eviti rasa vina katatiko na be ngarabingo me dua talenga na nonra patapata ni Starlink wakari takamai na kambani ni baka tukutuku na Telecom Fiji Limited ni sandingitaki me bolitaka na yaya ni bengarabingo na Starlink kit kwa kandarao ni bolia menda be tartaraki na Vanuatani ka bungasar rasa ngandre barabari takama ini rabina kata me rambau tau kena talenga endua na dakadaka ni bengarabi bango me tau kena me rabi sematiki na bakata kira kina be Vanua na be sai burabura kama ina iliuliu ni kambani ni Telecom Fiji o Charles Gounder ni na bindina tingo kina Starlink bukea na non da be tartara kena non da be samati na mona liba na kena totolo na 4G ka totolo sar na kena go ka rawan ni inda be tartara tiko kina na sala ni wakau tukutukungo ke bakain dua na evia bolia dua na nona bata ni Starlink na Telecom Fiji na kene sau na tiko na dua na undolu tolu na $1 ki na dua na undolu vana $1 ka na mai baka zombari talenga veira na kena baka ilesi ka o Gounder ni sa lebusar rasa o tatakatiko mai na nonra bata go ni Starlink mera bolia karra baka ngataka dua ngona na korongo mai na mosi ona rayawa pasa ka bulu na kilomita mai subo na kena yawa ia sa semati taletiko nga kina be sai burabura na Starlink ke awan beka mai subo bole kasar ki burabura bagarita kan ni takakango be ira na kanda mai na lomani Vanua mai na mosi
wakarita ki tiko mai ni o ira na marama, era songo ni marama mai na raiawa, era sabi taratara tiko na Starlink, kina vea sa i wura. Ongo sa kauta tiko mai veira na dhaka, ka sotalenga na isema vivi na kasara ni dhaka bata, era sa sema titiko kina, en ngaunango. Kina i tukutuku ningito, nganga o viti en veidhange na soka, na etu Solomoni, karoa sota kena etu Solomoni, en andua na itotongi ka dhangeti dhuru, me rawata kina na kena kai endua, ka dhawa nangito, sanga ni waka i rawa Solomoni. Rato ngito tikongo na nonda dhaurabo, kaya dhan rato utiko na Digicel Fiji Mbula Boys, ka rato sabukan rukai Solomoni, yana kain dua kay senga, ena matai ni wabo kini sota ngo ni FIFA International A Friendlies Tri-Nation Series, ena ruanon dolo ruasanga wulu kaba. Nangito ya bagay duri na HFC Bank Stadium, ena mbongi. Kaya te vita waray ni walu, na dorobo ka baga duruma na kay keviti, ni rato sa toka sargo na doon na toka binaka ni rato sa angangaraw na matay ni non rato ngito iya rato na numatiko me rato na ngumatua kabakaw kawa me rato na bagande tagatiko na itutu binaka rato sa toka kinango na sota ni soka na non da bura kamay bagay doritiko ngo eviti. Ena ikuri ni tukutuku ena non da banoa, oia na non sa baurawata toka endua na dhaurabo emba ki tini kalima, na Vodafone Young Male Athlete of the Year Award, en e dhovi ni ambaki, ena Sports Award, kanda ubaga e dhori ena korturanga mai suba. Na dhaurabo emba ki tini kalima ngo, sa laki kila isara mai en betai dhaki ningi tongo nilabe kambi ka atika bunga na non nangito mai koroni buli anga indewa tiko ni baka malua na non randau sota nga ba kalabo en non da esa ni bura ngona Oceania weightlifting ngona vitu sanga bulu katulu na kg en da beira na itambangone e kao elda ni baka vina kataka baka lebu na beibuke kei na ngomatua ka rawa takina na ido bingo ka rawa tatalitik ngaki na endua na bata mena laki bei CCV ka laki bei ngati taka na idobi en sota ni bei matani tu baka Peritania na Commonwealth Championship en na bulango September na katini kabitu ni singa kina ikarua sanga bulu kaba. Kina biasa i bura kaina kini saku ne tini kabitu na yango ni tamata erato sa mate koto en voada nindua na wangabuka ni Rusia na helicopter ka abuka takira tu tiko ya ni na ulangi sarabonuango ke na tolu na kaiwanga ni wangabuka ngo ka rato sa elitiko na ngaudango rato letini kabitu era sa mate ka bukan dinata kini rasa boda bukarita kini biu tiko mai na wangabuka ngo mai veg cassettes na duan na volcano boleh kati Kamchatka na Singapore Hawaii ngai bukarita ki mai ni tini kabitu na yang ni mate sa kune en i boda ni wangabuka ngo en duan na bonua vendelanda be toka itua en Singatambu bukarita ki mai ni sanga ni semadala boga binaka na buni kena boda na wangabuka duan beka na lenga ni pailate se na kambu beka nga ka ratu boda kine na ube ulu ni bonuango na ilaw sarbanua kartu lako tiko maingo mai Rusia ratu katalenga kina so ratu bukan dinan taka ni sanda uboda waso mai ke na wangabuka ka bunga na lenga endau basika baleta nan raki i borbora ni bonongo
kina i tukutuku ningito. Da sa rongo da oti na lave kambi, kan da sana wakarorongo ki nanraki men da raida manda, wakatotolo nanraki ena singa nikua, sendei koto ngana i wakaroni dangi kau men baleta na nonda banua mai viti, na atu ya sawa, na atu lau lo mai viti, kandabu kena vei anu bole kata. Tabe uni, kena vei anu soa me bakata ke dikombia ke nangele levu, na tokalau ke maduata na deba ke mbua, ke na barabi mai raki, na tuwa ke ninraki endua na ua ninraki mamada e koto e na deba i rani nonda banua e na ngaunango, ka bugabuna tiko na mbula ni dangi tokalau deba, e na nonda banua mai viti. Mea zawana bongi levu indai, e na taubanga una na uda, ka na mbula toka, na tokalau deba mai na atu ya sawa, na atu lau keilo mai viti, kandabu ke na be bonua bole kata tabe uni, ke na kena be anu, o dikombia ke na ngele levu, na tokalau ke maduata, na barabi ke raki e na sanora, kana nome ni nandei koto ni tuwa kini dango, na dangi tokalau deba, na edoba sarati kona basanga bulu kalima na nota. Na be bonua tale so, en raki mamada, na dei koto na keni tuwa ki endai me edoba na singa ni mataka. No ai e miro e ngatro tuamat ko, ai ro tekne, ausnet lele fayaksa, na singa lutu levu ni mataka, na nonda bonua mai viti, ngana dei koto ngana i tuwa ki nin raki o bimbi na kau ni dangi, edoba tikongo na basanga bulu kalima na nota, na be imbarabi na nonda bonua, kasada buti o tiani, ni dei koto na i wakaroni dangi, ka dei tale tikonga na kena i tuwa ki endai, kana bata na mbongi. Kori kami na turanga kena marama na itukutuku nin raki na nonda bonua, na itukutuku mai na via saibura na itukutuku ningito, ke na itukutuku na nonda bonua. Na nonda bata, ke siti veni raturla. Baravini korone nau, mai mutu katuongo koiau, luku bulangai rangi minaka, mata lau ninda raiki wasa-wasa, isa nomu koroni wasurui totoka, vale tua kiwa kamangosa, toka lau eliwa matuna tomba, isana tewa saiko amboroya, na tewa na nongu koroni wasu, dale salu ni utongu, tawa nguile da vindina maya logu, kena tomba ni unau sokotayani, tomba levu rai langi,
Tika back in Donungu life insurance policy? Laka kira ni tutane katin kabitu ni akostita na 2022 au sangir takasarabiri ni tauna. Kabi ngaya kira maga ngaya salah kumana check. Sangat tali ni biara, sangat sarangan ni biara paling lain. In time sarangan mai. So kan kali warga tali tunda warga. Kau tunggu. Kau saya lo dengo kamu binasa. Iyo, o yasar ngana buna, rau sara, sa tiko na pepa se senga, bula binaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa ya mbaki roa tina policy. Text mai kina wasa walu van dua, tolu walu lima ena kena tuku matai lalai, o ya na wasa walu van dua, tolu walu lima. Dendram beka na ngola ni kibal ni lo tena puko ni oso pakadadaka. Sendra kita beka na tos nimbula, ko ni lenga sinui gawa. Nana magi mai kina programu warotaki, mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu banoa. Rungo vina vima manione na kabini buku lulu bei Kemando e California, vima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e viti, and a radio bulando vata San Francisco. Me kauti kanta vata mai. Nanonda vata ki City Veni Raturala. Da bagarongo man de be na talatala Mohammed Lal Mohammed baleta na soli. Ke baka sasanga na soli baleta beka na dap kilati ko na talatala. Abu na uta chunga na ko na tanganengo lago tu. Wale tu no na yao na kaba bura. Lebe kende go sa lebe chunga nanda ba le chunga nanda yao nge chunga tukun chunga senga na ilabo senga mande na ilabo me soli mande na singa tambu me na labo ndo boli yang ko na chunga $9 $10 $50 lago chunga na ngun yang ko na bongket na raw mai be na soli bosoti yao kandi nango o sa sota ba uchimai ha Ranga na ilabo may na bolianggo na ayo na ilabo may soli ki wana kalo sa sinraw chiko na tais na offering and tuguna chiko dua na katini sinraw chiko wosotia ngor nondo ya kesa sinraw tuguna soli sa tuguna chiko mga naitala na buna. Te po bina tiko wale bina no na da weekend tiko mo na mazo sawo tinda raile suba tiko ngakina na bose ka rangara bana no dai tala na mazo sawo ti suba sandu we suka ekimbeka sanga imbasi ka tiko ngamengo na kena rebu. Te po bina ko wale be na tala Lal Muhammad na singa lebu ndai. Sanina ida, tanongu batano inui binaga, aumoa tu batai mola, kalau bisara tu batamangosa, tawa tu elo manita baya, dalili bolingai wasa-wasa, yang bakin dua liwa waluma, baik ngau meu muak isuba. Koto bakarauta, tawaya komeka sakina sauda, yang makin dua liwa waludiwa, atawaya saneka sanina. Salumile sumai na ibola, ente sabia botoni toma, awan ende walini sereni, naya bangu koeli saperi. Você senta tudo e vai ali, mas nela é só New Zealand. Arusa uma lesuna e bola, non dueli ao tilo-tiloma, mongande mai antipedi, mondonu ia mai niu selegi, au seno rabo da lenga, tuani lenga seto tangaya, pula
Tanua unaya doyani Dan samawati watawati Kisa miwili kasaulenga Au malasuta kanongolewa Au sawakawati otitiko Mo watangaro ya no musiko Au kumitaka sara na ibola Deka tomboka makina nikoa Tukunile suena kebeli Mo sotia weli saperi Salmi maia na mara Ambulati wakandona na Ambulati wakandona na Ambulati wakandona na Nanondra raiawa e sona turanga mbale me wakata ki ratu pena i e kandabu lebu na buni walu maimbau ka roko tui tei lebu e nandela ni nondra ngauna sa baka patukana tu endaindai e ndandau dabuti re sona turanga mbale e nanondra raiawa kara raida tu e vida na itamba ngauna ke na itamba tamata e da senga ni sembau wakila se wakasa mataka Roto pena ia kandabu lebu e apule mai New Zealandi. E nandua na ngauna, karandu isa sangata ki iranga kina, na nonda turanga kina marama e pida walesar. Mera sauma na nonda iduru-duru ni buli kalako e ni kibonotani, baletani alani nga na buli e piti kena ibu katangin dengende. Na buli torodake, and the secondary, and the sembera sarani adoba. Ora tu kandabu lebu, e atabanga na kalasyon no may nangauna kate kabukina na tinika di o rua sanga bulu ka tolu, rua sanga bulu ka ba. Me adaba may kadambote ni matay ni balu lebu kena ikarua. Na nondra rayawa ke na buku ya lamatua, e abangan duriki na eso na korni buli na nonda veasana, me korni buli duru embure ni taukei. Me awa may nakoro, katuya ni bangalala kasanga ni rawa-rawa na nonda be talebi sembula be durumaki uga na ba kasama era toka kina na nonda turang ambale e sanga di sasanga taki walenga kina na buli kilaka era sasanga talenga kina mera rawata na ngone tauke na buli yalo matua me maroro italenga kina na itobo na nonda iba rau bata ke na iba katangin dengan ni buli era kasara en darawata na bedu rumaki e asanga ni ba ungeti na ngauno ya me buli bedu rumaki na ngone leo akena do wo and the raida na batukan ni ibinaka ena kena baka samoya Endi na nga, nyangay may tau ya buya muri so na korni buli be durumaki may bakanda buli nga sindi buli may nagsinu sa tiko may natambuan ni kuwa. Kaya nabida tala na korni buli erasenga ni duru yang bure. Kara muri singa nga enabay marawa. Na matagal di buli baka ungo nabudi saranga may baletiken da nangoni tauke. Saya nga ni ukain inda bakan duin-duin takikina baka matatamata. Iya, nanonra bakasa may makaku ni umanibata nanonda buli nangoni tauke ike iranabi kawatamata taleso. Baleta na kena itobo. Kena be laroi ni walawala. Kan duin-duin sarkina nanonda itobo may beira. Endina, etiko esona ngada-ngada ni nonda bula pili baka tau-tau bata sarangakin. Kasota baka binaka. Ia ebida walesar. Eramani numa me buli tani nga na itaukei. Me baka matau taki e nambula bedu rumaki. Ni sata matambula sa rawa taka-taka. Sa rawa ninggarabi koya baka ikoya. Sangay tau ya bukin na korni buli niya sana iso. Aliw mai na korni buli niya sana lau na Lau Provincial School.
Ka tau iawu mai watuloa e la kemba. Ngai tarawa na korenivuli ni asana o rā o tailevu ke ilo mai viti kai adana na Provincial School Eastern. Sembera ni wakayakina buwana ngone turanga na buni walu maimbang me koratu kan dabulevu. Se Provincial School Eastern. E oti, sangai tau iabu talenga, na korenivuli membaleta na asana e tolu mai na bualiku, the kaunrawe mbua maduata. Kaya dana na Provincial School Northern, toko bole kata na korenivuli o lobo ni bono, mai mbuda lebu e na anu tabeuni. Sanga induri talenga endo na korenivuli, kaya dana na Provincial School Southern, mai sawani, membaleta na asano na mosi, na asano na itasiri, kina asano serua. Sawa tio ya sangele tau yabu na Provincial School Western, mai namaka, e na panua sa andambe tiko kina nikua na iroro ni wangavuka mai nandi. O ya membaleta na korenivuli ni asana omba, nanrongan na bosa, kina bei panua bole kata wili kina o ya sawa. Rasanduri na bei korenivuli ngua en dua batangan na kina ibukarau. Na ibukarau ni lesoni, kina ibukabubuli, e tauriba kikina. Ia e rea dhaba kedenga na kalasiono. Sa may dhaba na buli. E sangan indambe dikina na matanggal libi tarong ilelebu, arasan dambe ni kuwa na luvenda. Me tegabu mandamay na kalasiwalu ke laitomani na buli e na buli torodaki. Endua na kenabe tarong. Na secondary entrance. Ni salayang bakirua o tia kea, sangay basi ka may na Fiji Junior Certificate, ni salay po mo ba? Kaya kaya na biya to sa valing, may ba Korea, and dambeda na Fiji Junior Certificate. Mengay laki ba ni na Form 5 sa Form 1, and New Zealand School Certificate. Se, kay mami natin kung may London yan ang unaya, na korenivuli andam bedikina e bida na korenivuli e bagay nga tagikina na biterong makawa kaya dana na junior Cambridge sa na senior Cambridge sawat yoya sangay sasanga takiani na korenivuli torada kasara ni buli koroi na university and a university entrance e bakatwaya na ituwa-tuwa kangay basi ka may muri e na may korenivuli torodake. Ia e na sano tailevu, erto sangay bukan dono ya, na beliutaki, a wilikina, na turang bunibalu, ratu penaya kandabulimu school, me sabaka tokaya da beira na korenivulingo. Baleta, ni abagabuna na kena may tau ya buekea na itiko-tiko kaya na tiko ngo Londoni. O Londoni ngo e bagatoka ya ki Londoni may balatangan na koroturanga. E angay may tara na korongo e nabunua sa tiko kina na korenivuli o ratu kandabulevu. Kama i bagatoka ya taka do na turanga ni balangi kay tokani ni ratu penaya kandabulevu. Sanggay may kire, may bahu baka toka ya tu kina nona banua, kina koroturangan ni bolatangan ni o London. Sama ni baka toka ime baka kina, na imbale-mbale kina izabu kina bolatangan ni, kina koroturangan o London, the city of men. Kamaniada na kina o bolatangan ni. Sa sudu ke na yada go, sabaka nga takirarang batu ni ko o bolatangan ni. Ia sabaka raw takisara ni sa atara na korenivuli. Atara ya na yabu, ka tau yabu kina o Londoni, kaya mitiko kina na itiko-tiko ni bengarabi ni asano tailevu. Tiko kina na roko tui,
tiko kina endua na buni wai, tiko talenga kina endua na turanga ni lewa. O koengo era sanga itoki takitale, me sandambe na yabungo may Londoni, na Provincial School Eastern kabaga tokaya da kina na tinikadiwa pa sanga bulu kabitu, weira na turanga na buni balu, kasayatan ratiko ni kuwa. Na Provincial School Eastern, may Londoni, e anga itoki kina koro o sawakasa. Doni anay kawakawa e waibou. E na tiki no sawakasa bolekati da kuinuku. Na yada ni kornibuli anga ibe isau, ni rasa doko bata na be kornibuli ni asana ibiti. Ni sa tangi-tangi walu na nonda banua e ne karua ni walu lewu ni bura-bura. Sa toki ra kornibuli may sawani, mera sa pangalala takamay ka toki kindelay na kai ki Londoni. Era sa tiko talaga may kina na ngonibuli e na Queen Victoria School ka toki may nanukuloa ki Londoni. Kinimbalembale sa tulu bata na kornibuli era tau sa tiko kina. Kay kenay kurio ira rangole may na Provincial School Western. Karasa may duru talenga en ratu kandabulebu may tailebu. So era sa ngole nga kinakoro di saruin renre kasaulebu na bito soeki ira nangonibuli na ngaunaya. Sabi saur na kornibuli sabi sau talenga na yadana. Ira na bi kornibuli taleso era sa songo. Ena buku ni balu ni sabagay nga taki na bi kornibuli me koro ni balu kabale nimbula. Sa dua tanikin na nairay-ray ni kornibuli ngo. Kay na kenay waraw. Sa ambasi ka kina, endua na imbole ni kornibuli, mendu imatengay na nanaudo ni batu. Go embaletan na ilelele ni wanga kasati ko ni kuwa may natovi, e ati ko nga may rato kandabulebu. Doon yan ang bati ni Rara, ang barabya toka kina, na Ovalau Grounds. Sindaw na kay kya napakalele, randaw bakalele kina na Ovalau at akin Jubilee. May rawla ko yan ni Kianu yan. Kaleso talimay. Daw ilelele tiko na kornibuli may rato kandabulebu. Aragayin daw nanuma ni rabakasakit na kenray-ray ng belo. Belo hula ng belo loa. Ira daw bakasangkar kenramaya ng barabyo ya. Ira to kilabin na katiko may namen na kinanano. Na kenray talano asama ni baka to kaya lakina. Na kornibuling ko may kenay dabo ng belo. Baleta ni nona imbole ya. Endo yung matinga na nona udo ni batu. Sinday to ka na imbole ya. May adoba inday-inday. Sabi sa una yada ni kornibuli may na Provincial School Eastern, nirato sala ito ko patakede kina na kornibuli at tulungo. Niyada ba natiri ka diyo 5 karua, sangga ito kisombo kinukubuto na Queen Victoria School. Kara sa ngolemay na tiko na Provincial School Southern, merasala kitawan na ni na kornibuli o ira nangonele o itauke. Mera sato ki may nadorobo. Kwa sanga iba ka tokayada kina na kornibuling go mera banikua. Taumanda na Andimbeti School e muri sangay Andida Compound School. Kapag tokayada ira na marama na itumbu-tumbu ni Ratu sa Edward tungi tu ibo nuabo da Compound. Mesanga yada na kina na andilitia da Compound School o kwa sa tauri bakitiko ni kuwa. Sa yado na bibi sa ungo, sa yado talenga na baka-bakaraw, mera sa toki. Kimatabatu daw na ngwa niralako kibuli nito. Na ratoki rakaw tabatakina na yada nimbure, ka tauri bakitiko may ratukan dahulebu na ngaunawaya. Na mbure to bata, bure berata,
inambure rewa. Era sa kautabata nangwane mai matabatu do. Melaki baka toka yada kinana non rambure kare sepa nga takat kwenta inday. Oratu kan tabulebu. Di sato kinayada ni bembure era baka nga takatiko. Sangga imbasika kinana yada eba nimbure mai ratu kan tabulebu sa baka nga takatiko ni kuwa. Nambure takau. Nambure ndengei. Nambure maapu. Kay nambure sukuna. Ya tau ya abu. O London ni me pakaraw taka. Na huli. Pakaraw talenga ni betoro ni pakatoro vakataki. Ni koroni huli mbaleta na itiko-tiko niya sana. Sato kita kikina. Ongo ke muni naturanga ke na marama. Eso na itukutuku kabaka soku muni na ngaunoya. Kadingomi kabaka tinati talenga me tambaki baka ibola. Enda saroni rongodo na ke na itukutuku me baka. Enta rongoda tiko e ningo e nam bulan dua wata e San Francisco ni kauti kenda wata mai. Era baka toka e so ni ongo na duindui in indela ni abu e da tau yabu kina kara kau ya ni kina na nondangone mene biasana mera laki buli kina mera tau riba ka tiko nga na imbole ni rambelo irandui matenga e na udu ni watu. Sabakan data kitiko na koroni buli na yada Londoni wata kena inaki. Kimami ni daw yalan ni enda bito soyak. Kibaka kimami daw tombali bakan bimbi na singatambu. Kimami daw ngande tu na bay singalebu ni singatambu. May tombali may koroni buli. Kimami ngole may na sana kisuba. Kimami ado ngay na kawakawa may waibo. Wala katinda kuinoku. Ya ke baka kimami ngole sombian ni kindere kilawaki kimami na yadonga kindongo ya na nguli sala le boroni kimami lako kimbarabi non rabi bagan donoi na itau ke ni bonua mai nananu ke na mena ya sairango na indibi ni koroni buli ka kimami bagan nanu male tukti kongo ne kene kanduanan rau ni ambaki sanganila ngara kakana kimami tenga na kay mami kakanan raw kina kakanan dina tu na lomanimbay ni buwaka na bani manumanu na bulmakau kasangan nilanga kina na koroni buli baleta ni sati ko saratale nga may ratu kanda buli buwan nga uno ya na koroni buli ni buli tei kabunga era tamay kina may baka na presidente ni lotu esele ebiti ke rutu masambale o Reverend Manasa Lazaro kay na vida tale era tamay kina en nadakadaka may ratu kanda bulebu kay na be susu e baga edori en nadakadaka ni teitei nadakadaka ni susu manumanu nadakadaka baga indinia nadakadaka baga misini kena liba-liba kabaka kina nadakadaka baga matay na building may ratu kanda bulebu. E kung garang imbiti ratu kanda bulebu tiko may sa tiko beira na ibola ni laka-laka. Karang daw may makasanggara eso an apprenticeship and may kortale so and may bonua tale so ratu kanda bulebu indu ay saba kay ibola to ka may kina. Nga imbita may na kornibuli sa tiko binakasaranga e na kena iboka tangin dengan de todo ko e ngandrevi yan ang market din ni laka-laka. Aw nagay kurya talen. Nonda wata-wata kay sitiweni raturala. Somebody who's mine, who's mine, who's mine. Kora tu kanda lebu. Somebody very to mine. On the line na kai kai, ondoni mai, ondoni mai. Ondoni mai. Somebody
Shack. E tiku kena na kakana boka bitiki me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalo se tabioka. Na kakana boka malangi me pakana steak pakai loka kena coleslaw. Na karitoa sa wadha badina na keni kana. Kay tiku talangana non to specials and a lomani madawa. Dau tamba and a Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kay na bungatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talangan rato dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Giritirto sana kinavitu sa mabitu tolo vio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me voliam back in dono life insurance policy? Nakakil na ito tani katil kabitu ni kostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kami ngaya kila mada ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera palilai. In time sarangan mai. So dan tali warga tali tunda warga. Ko tunggu. Kau saya lo bengo kamu bilang. Iyo, o yasar ngana buna, rau sara, sa tiko na pepa se senga. Bula binaka se tobi mate. Kambani duan nga kana soma mena claim na lomni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga nisa ya mbaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu va dua tolu walu lima ena kena i tuku matai lalai. Oya na wasa eva walu va dua tolu walu lima. Na nonda wata kei City Veni Raturala. Bula benaka bulo tarisi sorobi bunindilo. Dau kila ye burabura na ya da Dr. T. Kena wale bana nomni samat kumai na singale wenda indai na radio bulan dua bata San Francisco. Abganu ini benaka tuka ya niwe kemuni dua talengana maraman dau telebi burabura. Kena wale te hila vinai Joshua bola tola vina abata kei va tinai tukana ni bula binaka mara matangali sama tiko yani Calsa Road de lai Vale Lebu. Lucy Bitano ambula binaka
vinakavakalevu na sema tiko maingo e ratu toko ngango e Santa Rosa, ve Sam ke Lucy, vinakavakalevu, dola matangali ke to barbecue tiko ngango e Sacramento, vinakavakalevu, o Reef Lakau, a Nemani Ramasei, na oi ngoi dona matangali barbecue go, kore tuku matani dabui, era to barbecue manibusi. Pinakabukalebu, saya wasarangay. Pinakabukalebu, o tau bulow, pinakabukalebu, bulow terisi, Dr. T, pinakalolo matuya ni rupi ni matakimbao. Sa bukan daw tagatungan nanon na itukutuku nanon na bukan ini pinaka bulow terisi bunindilo. Terisi sorobi bunindilo salolo matuyani lolo mabei labo nakabakalebu mere matani tombu yanda binaka yanu totoka na bengarabi ya binakabalebu kemenina marama binakabalebu kemen dona borong tiko mai serene binakabalebu mai Queensland kemen dona tiko mai waga ke Canberra na korturanga ke Australia bula binaka Fransa sira buga rongo talitunga mai do waraga tiko ni tuku na nonto banua dara waraga talitunga ni tuku ni beta tauna ki na tamba daga ni obisa Dendram beka nangola ni kibal ni lo tena buku ni oso pakadadaka. Sen drakita beka na tos nimbula. Ko ni lenga sinu ingaw-gawa. Nana maki mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rungo na bima manione na kabini buku lulu bei Kemando e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e viti. And a radio bulando wata San Francisco. Me county kanta wata mai. JJ's Food Shack. E tiku kena na kakana boka bitki me bakana kokonda. Lobong benga ni ngai kani doitu na bundi nan dalo se tabioka. Na kakana boka malangi me bakana steak boka eloka kena coleslaw. Na kari toa sa wadha badina na kani kana.
Kay tigo talangana non rato specials and lomani madawa. Dau tamba and Facebook. Na doi ni tiwa ya na pani mandrai pai ke na bugatale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talangan rato dilibo yang may Santa Rosa, may ato sarani kinavato. Giritirto sana kinavitu sa mabitu tolo vio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na nonda vata kei City Veni Raturala. No mundau ngalubia Senga nukila sembalen dina libede Ebuna no musanga lubia Tabarorong manda be unai si matiwai ana tambalaga ni visan imberni rongodi na itukutuku ena non dabanua. Yamba kileila ye kudu endona kisi kitongaraba. Dorubo yamba kilima ye kudu bandona ngone lewa yamba kitolu bulawalu. Ke hawan yandra walengana buvale. Ena buku walengani kudu baka edoria ena kanga rosa raba. Sai baka wele tuni luvenda na talevoni. Pia membole kianda tiku kina lawa itu kuno kwa yamba kitini ka walongone gaitarato ndo na talevoni mesaraba. Me va Facebook, me va Instagram, me va TikTok, Twitter or anything to do with social media. Ke saba social media ngone na lawa itu kunitigo kwa ya mokila na nona password. Ke mbasuko na lawa ngone using the social media, se ya lendo na ngone, lebutiko na mispani ndo ya lendo na ngone kunike na gekome vikito. Wana sexual offenses and child abuse. Ia ke baka ke to reida na buni mbasuki ni lawa ya asenga ni andrabo nano tata ke to na ronyo bebesu. Na kisi kona ngone leila ye kudhu ya na baki to lubula walu etadina leilinga. Na talebon nei de non roi bagawele na nei nau na nei mbumbu
Ona e wele na rumo na video call. 2 weeks, rua na madha onon rumbula taka toka mora onon bula ni via dovi. Bula taka in dona via wetini. Nobody know about it. Ke asenga ni mavua wakadhana ngone leo leleongo. Ke asenga ni kilai. Ke andanga ikinda dhalanga sali ngone leo sali mbukete mai. Eko na iado ni ledaika. Eta baga bina kaninda rongo da tiko na keni tukutuku. Na mbole mai na tamadada ni visa ke unai si mati wai na singa levu ni kua. Ta waraka toka na tukutuku ena nonta banua ke na vesa i burawura. Na tukutuku ningito ke na nraki o wande i takatunga ni sendei koto na i waroni dangi kaukaua. Membaleta na barabi ke na wasa ena nonta banua mai viti. Dei koto na i waroni dangi kaukaua. Membaleta na nonta banua ke na wasa mai viti. Sandua na kaloko. Sa tambaka o viti en duana dinati wata kei mereke, ka baka tokai na Open Sky Agreement, me baleta na vei tosoeki e madawa, e na tanrua ni vanua e rua, o mereke wata kei viti ka sabakan donu e nambosea dona tiki nango. E nandoni tukutuku e wakarita ka kina Prime Minister, Sitiveni Rambuka, ka Minister Talengani ve kani vanua tani, ni ongo e sana la betadake na bengarabi ni buka e na nonda banua ke na veito soe ke e madawa ka na rawa ni bukea na nonda wakau ya ke na veito soe ki e bukea talenga na mbula bagailabo ni nonda banua baleta ni rasana rawa ni bondo mai wandondonu ki na nonda banua na wekanda e rangole mai i merke. Baka bina ka tiko walebu. Ni sarao na tikinango en dinati ka baka e doringo en palimendi. Na banua en na veito soe ki tiko kina e viti ki merika en koron lebu o Dallas mai merke. Oian na vei banua e so en darao ni veito soe ki tiko kina. Ka buka bukan dondonu sara mai kia ki ke ka lesu taleani. E na rao kina na i bondo, totolo talenga na nondeado kina bonua enda via toso kina. Buka bina kata kina tiki nango ambaleta ni na rao ni bukea na dakadaka ni sara bonua na pakau ya bata ke na nonda vei semati ke ira enduana i waselebu ni leo ni bonua e rabi toso e kitiko en tanrua ni matani tuerua merke wata kei viti. E sana tekebu en katini ni singa ni bulo Disemba en amwani ambakingo na buka ki Dallas ka lesu tale mai. Sanga ni kele na dua tale na panua sa bukan dondonu saramai ki viti. Beira era ngandreba e bukarita ki mai ni sa bukaroro takasara na beto sa ki ke na nonda be semati kei merke. E dona wili lebu ni leo ni panua e rasa laki baka duru mana duanra karambi utatu na nonra kere meramau semayani ke na mona liba ni waka tukutuku na Starlink e na nonda panua. Dona koromai na mosi ona rayawa. E wasanga bulo na kilomita mai suwa na keneawa sa sema tokango ki bura taudoko en bata ni Starlink. E wakarita ki mai na tiki nongo ni sa wakarawa takasar na nonda bei tartara ke ira na wekanda e ratu mai banua tani. Menda bei tartara wakandondonu sara enda banua ngain da tiko mai kina. E wakarita ki mai na Telecom Fiji Limited o kuengo na kena itini e viti ni o ira e rabia bolia na non rabata go na Starlink sa rao ni ralaki i bolia ka o tataka mai en dua ngana banua en dua ngana e saiviti e ratiko kina ke baka e ravi tartareni ke na Telecom Fiji. E kaya na kena i liu o Charles Gounder ni sa sema tikongo na Telecom Fiji ke na Starlink
me rawa ni totolo tak na non da vei tartar e sanga ni dawara katale balabu baleta na non ratu kebeli e tiko na kena totolo e na 4G ka saroro sarakina ka totolo talenga na non da vei tartar e bagarita ka talenga mai ni dua na patapatango na Starlink menda tau kena e tiko na kena isau e nan dua na undolu tolu nan rau se dua na undolu vanan rau nan dolan dua ka ratu na mai wakadong barasaranga na kenan dau mai na telecom Fiji e na non da banua. Kena tuku ni gito e wakarita ki mai ni ang ganga oviti e na non rausota ke Solomoni e nang gito na soka e nandua na itutongi ka soli veiviti ka patangeta duru ki mata-mata na non da timi kaya na tikongo na Digital Fiji Mbula Boys e non rawasota ki Solomoni e na nanggito kara sota tiko kinango na vei timi eso e na bura-bura e wakarita ki mai ni e abukaduru mana kai keviti o tevita warani walu ka sa bakandita ka mai na non ratu sasanga me ratu bakandita ka tiko na non ratu itutu e na vei sisibingo ni ratu sarawata oti na poindi mai nang gito bata ke na tu Solomoni ka nui takitiko ni ratu na rawa ni maroroya me maroro itiko na non ratu kai ke na itutu e nang gitongo na soka e wakarita ki mai ni dua na dorobo yang bakitini kalima o ne mai elda e samba urawata talenga e dua na idobi e na Vodafone Young Male Athlete of the Year ka wakadori na kena soli idobi e na Fiji Sports Award ka mbau na numikin na dorobongo sa kilaitiko mai na nona ngumatua na dorobongo e nanggito na lave kambi kasala ki ado saratiko kina na balata ki bonua sanga bakitini kalima en bata ni vitu sanga bulu katolu na kg na kenra bimbi kala ko chombu e boga bina katiko na dorobongo elda be rana na dawi tokoni bata ke era ngito bata tiko ena daga ngo na sasanga di samba ula kirawata kina na nona itobi kana la IBCCB talitiko nga na BCCB la bekambi na sota ni be matani tu boga Peritania na Commonwealth Championship na bulango September ni katini kabitu ni singa kina ikarua sanga bulu kaba kina biasa ibura e pota e dua na wangabuka ni Rusia kara kunekina eloma ni wangabuka e tini kabitu na lewena rasa mate e pota na wangabuka go na MI-8 e dua na helicopter ka tini kadiwa na sarabanua e rabondo tiko kina wili talanga kina ratu lewe tolu na lewe ni wangabuka abe ngarabi e ratu yalitiko e nango na wangabuka e biumbiuma e nandua na bonua ka tokai o Bachka Jets na ndua na volcano ka Donia na bonua o Kamchatka e na Singapore Hawaii e rangai lakoani na bagai lesilesi lakoani kina i boda ni wangabuka rangai le kunekina na tini kabitu na ngonra na lewena kada sama te toka e nandua na be ulu ni bonua ka boda kina na wangabuka ngo sanga ni matata boga binak ada baya lenga beka ni pailate se baleta beka nan raki ke na kambu ka boda kina na be ulu ni bonua na wangabuka ngo en dua na non rambasi na ngonde bulli mai China sa biuta na bonua ya dondona me ngolekin nga i viviani na batini ngau ni sala ka ramatikin elewetini kandua en batini ngau ni sala ya en bonua ka tokai o Shandong mai China na basingo podeni
na kenra mali wana leo ni vanua kara tu na esa ni korni bulingo mai tangian chi ka rabaga mate kina ralenga kina tini kandua wili talanga kina 5 na ngone buli kara mabua tali kina eso kena tuba kina ngauna go sa toka sarana dona bonuan renre na non rambula eso rangele ki bueta ki mai dona wanin raki kau e toka ngwana non dabono en raki sua kan dei kotona i bogaroan langi kau mela ki do basarti ko ani na basanga bulu kalima na nota en etu ya sawa na etu laulo mai viti kandabu de be ani ano wole kata mai tabi uni di kombi angele lebu toka lau ke maduata na deba ke mbua na barabi ke raki e bogarani taki mai kina ni koto indona i bogataki kile nin raki mamada ina deba irani non dabono mai viti ka bogabunati ko na mbula ni rangi toka lau deba ena non da ben barabi me adoba sarati ko na basanga bulu kalima na nota me adoba non bongi ndai ena senga ni be sauna raki ena ndei ko tonga na kene tu ba kisanu itaki na non da kawai na leo ni bonua enda be tosa ke barabi ke na non da be koro ke baka enda tiko ena barabi so enda boga tiko kina na mbula ni rangi ka kotongo ena tanrua ni barabi ke singa toka na bua suwa na usori korobo se rua na mosi na itasiri na dolo ke itai levu ka baka kina na esano ra na esano mbua kina deba na toka lau ke maduata o da kaun robe tabe uni lau lo mai viti wata ke na be bonua bole kata nraki mamada toka na bata na bongi me do na singa lutu levu ni mataka na toka lau te deba kotonga na non da be barabi kana seua wana wasa laki bora na sona ngauna ka anu ita kina non da nganga rauni me do na singa ni mataka ena singa ni be sau lebu nan raki dina ni nan daumaka kan raki mamada ia ena bata na bongi ai kwangore nan raki na non da bonua baka kina na itukutuku ningeto na itukutuku mai bia sai bura kena itukutuku ena non da bonua na non da vata ke City Veni Raturala.
JJ's Food Shack. E tiku kena kakana boka bitki me pakana kokonda. Lobong benga ni ngai kani doitu na bundi nan dalo se tabioka. Na kakana boka malangi me pakana steak pakai loka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talangana non to specials and lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani manrai pai ke na bungatale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sa rani kinavato. Girit-rito sana kinavitu sa ibabitu tolo vio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E senga dina ni kara o rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi, o ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. O kenda tona senga tiku nindraiva, se senga ni waka motoka kanda o dren na tutu beto seaki, erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto taladeani na nung ni boli. Rawa sara. Witartar ngayani na telefoni diwan 21 saibarua merto bakarotaka katalada may nanong ni boli ena kenangona totolo tutua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni diwan 21 saibarua. Erto ngarapatalangan ikanalay waka sumburian ni nanong yaya. May nanonda to stoa kinanomu mati ni katumba. Nanonda bata-bata, kay City Veni Raturla. Iri mai
Ongo na rongo may bala ni Songo and a radio bulando vata San Francisco. Mekauti kanda vata mai. Dai pokona numini ang bakin raw ni korni buli ratu kanda bulebu. E nai ka tini ka tolu ni singa ni bula September. Nui takini ni nangole ni kine suba e viti sana tekebu e nai ka diwa ni singa na singa moniti na madlawa katumai na tayambe mai na flea market kina Albert Park kana laki bulang indoka itiku kina na Prime Minister City Veni Rambuka. Na nomoni sota na wekanda na bonua ngoa Santa Rosa ke na ve bonua bolekata do Sacramento na nomoni I mai sota me baleta na nomoni sasanga na leo ni mata masumasu ni ANCF dondon nomoni I voredoratiko na nomoni masumasu na kena iloku ni sakilatiko. Bata kei na songo ni solebu ni wana numi ni tu baga ikoea e viti e na baga edoritiko e na nomundo wingarabi na Ono Foundation Kandabu e Santa Rosa do sana kilatiko na kena iloku mondo ngai ado ya nikina baga leo lebu mela ingarabi na solebu ngo etiko talenga na bola ni boli taki ka nui taki ni irawani o ni ingole ni kina lebe tokoni o koe vinakata indua na bola me boli taki kine vitu na raunan dola na kene isau ni ngai be taratara tiko ngayani en sala ni tukutuku o ni sabe kila itakatiko me raoni o ni sau marawa na nomoni vata kei na bola ni vengarabi ni boli taki ana singa ni songo. Na nonda vata kei City Veni Raturala. Tosu mai tosu dae Madu ata Madu ata Madu ata Thank you.
Rangoda talimanda yang dua naik taki-taki mai naik tala-tala Muhammad Lal Muhammad. Abu na uta chunga na ko na tanganen go lago tu. Wale tu no na yau na kaba bura. Lebe kende go sa lebe chunga na nda ba le chunga no de yau nge chunga tugun chunga senga na ilabo senga mande na ilabo me soli mande na singa tambu me na labo no boli yang ko na chunga. $9, $10, $50. Lago chunga na ngun yang ko na bongker na raw may be na soli. Gusto tiyaw. Kandi nango, o sa sota ba uchimay. Ha? Ranga na ilabo may nalboli ang gona. Ayo na ilabo may soli kiwa na kalo sa sinraw chiko. Na tais na offering and tugun na chiko. Dua na katini sinraw chiko. Gusto tiyaw, ngori, nondo. Kanin tangkai bukan nanu tukina, nanona daw na turangan na itala-talango. Lal Muhammad. Ka aboy tabiti ko may weekend na madro sawat ito manatale na madawango. Ngauna, sa sibi ng dua, na rusa nga buluk walu vay mama na miniti na radio ang bulang dua bata. Tabo ka binabinagati ko vay lisala butanga. Bula binaka lisala, baka rorongot ko na singalebun nunay. Nakabagalebu na baka nuinuiti ko. Abi nakatilang abagalebu na bingarabi. And dabi sa matitiko kina na singalebu inday na radio ang bulan dua bata. San Francisco ni kauti kenda batamay. Rorongo mai na wale si enamong hale mebuke merongodi. Kita beruni na tenge me sokobol na latule na tenamong imedigomi. Veisa una nona kosi udu me amo na tubaru verausa di rimatamo isalei awamadiri yomu bei mamabol awagamai na dua tali na koloni. Indada ke na matakani singakanu anakai mua nidenge imeranunuba. Nandaliwaya mebesuraki makau amesatu inawakadiri imanua. Kaya nikene na kaimu anapasindia era lewebu. Rau ya ligabuni wa irau leweru. O samo eta masuki buana kalau mula merasa kame kula ede imanua. Singata muningai karombo enamong iesina iamala uleni sasogobi. Wakaitabi eramai wabolitamon wawitamoli daunretiko naitamani koloni. Eima kandina dina enawasa Pasifik naitama mewakau yani vei rani
senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tona senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kandau Dren na te tube to seki, erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto taladeani na nomni boli. Rao sara, we tartarngayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saivarua, merto wakarotaka katalada mai na nomni boli, ena kena gona to tolo tua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan 21 Toluva Diwa ono Saivarua. Erto ngarap talangan ni kena lewak sumburi ani nanomu yaya. Maina nondor to stoa kena nomu mate ni katumba. JJ's Food Shack. E tigo ke kena na kakana boga bitki me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalos e tabiok. Na kakana boga malangi me bakana steak baka elo ke kena coleslaw. Na karitoa sa wadha badina na keni kana. Kaya tigo talanga na nondor specials and lomo ni madawa. Daw tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bungatale. Go na JJ's Food Shack. View Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Kaya talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sa ni Kinavato. Girit-rito sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Vio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na nonda wata kei City Veni Raturala. Yeah.
raki na iyo tika ilebuka na kena mbarabi on diba me umbutuka na dinan roka mai lautoka ke rato nei tauke ni bono ni matari. En ta waka mbule tiko kina be AJ bulare oi kemdona waka rongo tiko mena sarawanga bulare rato e mori ki chone rato tali taga tiko na bongani sona serenda rongo da tiko ngendu ngai rongo da wotian ya na dinan roka mai lautoka. Ke Bax Kuruale, bula naga matangali, dendenga irongo da tale na ser makawai, ya sandina. And sangani rongo da tu na stesen ni maiviti. Naga mi rongo da tale na stesen ni Amerike, na ser makawa katukuni kenda, ke ira na kenan dauni budu. Era sa elia ni bunga karongo dira tiko na singa ni kua. Ta boga bina tiko berto na borongo tiko mena sarawanga mbulare inga re nga rongo re bironga o mia umbarabi. Bina boga lebo na dua bata tiko mai na singa lebo indai o tiko rua sanga bulo na miniti me rua na kaloko na ngau na mai viti sa bola ka tiko nilai tika butal na daga ni utina boga singa lebo. Ia ike Santa Rosa sa boi rua sanga bulo ka dua na miniti me vitu na kaloko. Ena na daba ena vitu na kaloko ena nonda vata ena singa lebo indai. Tarabaroronga manda ve una isi matewai na tambadaga ni visa. E kalau ngata na ngone. E sole bua e lima wala nga na miniti mai ve nau kengei. Kalau ngata na ngone. Kenta tonga kilai kwa nganda to dhunru. Kwa mbogi bango to kilai na time me mo de kina se warai. Ndona raw na pasyente na mbula ni ngone mena mbaki lima kina tina ka walu sanga bula pasyente no na kilai kwa yung gas ni buli. Chini ka wala pasyente no na kilai kwa na leo ni koro na bisanga ta na bibuno ke denga iba. E rua nga na pasyente.
na non daru ki liko nei tumutumu. Ke o ve ki la na mbula nei ngone ngai ko rivuli. Giri mo ko ngas ni vuli ngai. Kende to ngai giri mo ngas vuli tukuni mayo ke tukuni mebe o tu sela imbutak ora yo tu sela tiro imbutak. E ana do moi unai si matiwai ana tamadagadaga ni visa. E bagarita tiko na veka era to sota tiko na tamadagadaga ni visa. Membale tira na luvenda ke na veka ndende ra sota kaya. Sasodia tale tiko nga mai na kene wali. Ngona radio mbulan do vata San Francisco. E kauti kenda vata mai. Nai urutanga ni tukutuku e na nonda vanua he na singalevu en taindai. Sa dua na veindina dinati sa tambakana mata ni tua viti vata ke mereke membaleta na sala nivuka e mardawa. E bagarita kana Prime Minister ka Minister Talangani ve kani vanua tani e na nonda vanua. Ni kena tambaki na veindina dinati ngo e rawa kina nivuka bagandondonu saraki mereke na wanga buka mai viti na nonda kambani wanga buka na Fiji Airways me buka ki dollars mai mereke ka lesu tale mai. Bagarita ke niongo endola bo endo na sala wou di vei taratara ke na non rave to ki na andau sarvanua e ravi angole mai ki viti e na to soda ke kina na wili wili indau sarvanua era sa bagarita katiko ni ravi toso mai ki viti e na sala ni vukango. Ngana ngai ndala vitiko e nei ka tini ni December e na mbaki go e na mwani mbaki na sala ni vuka kin matani tu mereke ka lesu tale mai ka bagarita ka kino rambuka ni duana sala e bagarora taka kina na beito sa ki vata ke na kako e vakau mai viti ki mereke se mai asanan kandua mai mereke me vakau mai kiviti. E bagarita ki talengan induana wili lebu ni lewe ni vanua e rawara katiko mera tau kena na vata ni vakau itukutuku e na mona liva na Starlink ka wangambauti ni na rawa ni ndolava e bungasara na sala ni vei taratara ki vanua tani vata ke kenda e ne viti. E bagarita ki tiko mai induana koro mai na mosi o na raiawa e vasanga bulu na kilomita mai suva na kene awa. Ia orto sa sematiko ki vanua tani e na Starlink. Na tiki nango e roni bagarorota kana nanda sa sematia ni bagandondonu ki mereke ke na via sai buravura e na sala ni vakau itukutukungo e na mona liva. E undolu baka undolu na lewe ni vanua e viti e rasa nga warita ka mai ni rangandrepa na vengarabingo merambau tau kena talenga en duana bata ni Starlink ka warita ka mai na liu ni Telecom Fiji o Charles Gounder ni bunga e rasa binakatatiko meratau kena na bata go en duana kena kato ka nanduana undolu tolu nan raunan dola ki nanduana undolu vanan raunan dola na kena isau kebaka en davia tau kena. Kinangito e bagarita ki mai ni Sunday kotonga na iloku ni nona to u tosoeni ki teu fiber park na Singapore rumbukango na nonda timi ni viti na Fiji Water Flying Fijians e na sota vata ke na timi ni Ikalitahi mai tonga na Singapore rumbuka era to wakuria tiko kina na nonda to sasanga na nonda timi me baleta na sota ni Pacific Nations Cup kasate ke bue na madho e ni kiliu wakuria na madho sawati kana laki tosotale na madhongo ki tonga matanisinga mai no kualofa e na teu fiber park e duana kaya pokaturuma na tau robo angito woli na timini viti ni soka o te vita wara na iwalu ka ganga kina na nonda timi na Digital Fiji Mbula Boys tau wanru kai Solomoni na kai indua kai senga
Gona sota ka waka dori tiko ngo. Na vei matani tu. Ka rangito taka tiko na soka. Na non da sani wura. Nanganga ngo ni viti san biuti ko e toka na dua na vono vinaka. Na sota ni matani tu e tolu. Ka na nomi ni na rawa ni toso da ketale na norotu sa sanga na no da dorobu buku ni ningito era sama inganga kina gona no da dorobu na sota ke na tu solomoni na gai ba kuritiko kana boga sabu itale tiko ngani na kena itukutuku na non da banua na itukutuku ni nraki dua na ua ni nraki mamada koto sare ni vagayawa kina de vairani non da bonua na ngauna mandanga ngo e bangan data tiko kina na i roni dangi kau na non da bonua membaleti kenda e viti keina non da barabi non da wasa dua na ua ni nraki vinaka mamada e koto ni na de vaira ka bogabuna tiko na dangi toka lau deba mbula saratoka na non da bonua na ngauna ngo mai asawa na atu laulo mai viti kandabu na be anu la lai tabe uni wata ke di kombi angele lebu ke na tokalau ke maduata na deba ke mbua ke na sano da kaunrobe na barabi mai raki na sano ra e bogarita ke mai ni na uanin raki mama da kotongo sa bogabunati ko na mbula ni dangi tokalau kala kia do basar na basa ga bulu kalima na nota na kena kau na nonda banua na be banua sa da butian yoya raki asember mai na raki mamada dina nina kau asar na batini rangi toka lau deba pasanga bulu kalima na nota na sona ngauna na tatamba na batini rangi ngo na be ngauna so ka bora na wasa na be bono tale so na raki binaka barabi raki mamada ka ndaba kilatiko kina na ngauna ngo na mamada ni raki mai singa toka na bua suba ke no sori korowou tse rua na mosi na itasiri na dolo ke itailebu na sana ora mai raki na sana ombua kina deba o maduata kina toka lau ke itabe uni na atu lau na atu lo mai viti ke na bebo no tale so raki mamada kana bora na wasa ia mbata na kena bongi sai kwengor ni tukutuku ni raki na tukutuku ni gito na tukutuku na nonda banua ke na bia sai bora na nonda bata ke siti veni raturla. Todo
Gavana ka pete na itini. Sabo la kani bitala tala na sigale wenda indai na ngona mai biti sabo to ko 5 miniti meru na kaloko na nonda bonu ngo sabi be karombo talengani Santa Rosa bo 5 miniti me bitu na kaloko sa tatawike ke ra sabo ka dengo ke ra sabo ka bina ka bo lebu na be samati ke na nonda bororongo mai na sigale wenda indai na sota tale ni mataka na tini kandu na kaloko na ngona mai biti era pana kaloko na nonda ngona Santa Rosa na kabini mataka ni kalungata ni samode. Nanda Vata Vata ki City Veni Raturala and a radio Mbulan Dua Vata, San Francisco. Me Kochi Kenda Vatabai.